bafowethu nansi iMadlanga Commission ithi sicelo ezigulu ngoku. Ithi icelo obhuti abadala. Cela amaGrootman. Sithetha ngezino Brajo Sibanyoni. Taxi boss yaseMpumalanga. Plus i-associate yakhona uBafana Sindana. But Bafana Sindana. Madlanga Commission bafethu seyiba issue nge-rule 10.6 into nje hayi mabalungi phansi ngoba befuna into bake bazohlaziya okanye bazophendula manje phansi kwezithola bamhlalihlala bajongane nazo ezinokwenza ne-extortion criminal syndicate plus nje ubonakala ingathi hey ba connected nama-underworld figures. So nje ikhona nje into enjalo seyivelile bafethu singabe sithi nje zi-breaking news ithi Madlanga Commission niyabona ababosaywayo Madlanga Commission isifuna bona lamagama ngathi awabizwa hayi bafowethu sicela ingathi sizwe mabasondele sizo understand into ba yintoni lento abantu bavele ubona ibrook ezigcwala umoya xa kubizwa amagama obhuti abadala nje yintoni lento eziba abantu bosaywe kangaka phansi ngoba ke phofu bebeke babanjwa njengekudalanga futhi beyena uBrajo Sibanyoni plus umngane lo wakhe uBafana Sindani bebanjela into lokwenza ne-extortion hayi case leyo bafethu besibonile nje into ba kudlalwa nje umrabaraba seva sokuthiwa nanku magistrate phofu ke baya ecourt ngapha sive kuthiwa nanku magistrate uthi i-case yakhona uyiscracker off the roll phansi ngoba i-prosecutor ivelanga prosecutor hayi nansi prosecutor yosaba ithi nje ifumene nje ama-threat into nje uzeke nje ufike nje court hayibo awama ngenyawo. National Director of Public Prosecution u-Advocate Andy Muthibi wathi ayizukwenzeka lonto not under my watch. Enhleke sicela into bakuke kujongwe kwalo magistrate kanti magistrate loyo oza nento ethu striker of case udla phansi seke eyothatha umhlala phansi hayi ke into yakhona kwathwa nje ayizukwenziwa lonto le yavuswa phansi case yakhona ngapha uBrajo Sibanyoni ubhizi kaloko kangazi noma ngizathi uyi-witness okanye ndithi nje uyi-complainant since ke okanye uyi-victim since ke phofu bedila nalomcimbi we-case kaVusi Muzikhet Matlala kule trial yakhona phansi ngoba ke uVusi Muzikhet Matlala etsholwa ngento yoba nguye wayefuna ukuthuma uphuthu uBrajo Sibanyoni hayi ke wasinda ngendlela akasinda ngazo uBrajo Sibanyoni wabanawo futhi amagama ethi hayi yekeni lantwana nguKhet Matlala awudila nayo ngokwama ndizube ndidila nayo ngokwasemthethweni niyeke ngikubaye ngoku icase yakhona iphi seyisezandleni zabo umthetho nangoku nje ibhizi uMkhet Matlala seke ngene i-trial yakhona phansi ngoba ke idila necase yokuzama ukubulala uTebu Thobejana nasi nokuyagejwa kanye kwenzane ababantu bakaVusi Muzikhet Matlala bakwazi ukudubula ncama kanye into yakhona andiyazi bafowethu eka Tebu Thobejani uBrajo Sibanyoni ukuzama ukubulala yena plus ukuzama ukubulala DJ Ventis ngapha hayi ke bafethu ubiyawuzala nkomo nasiyazi kodwa nje Madlanga Commission seyiba issue rule 10.6 into nje hayi mabalunge ukwenzela bazosondela nganeno hayi ke negqwetha lika Brajo Sibanyoni awubantu ingceku kaNkuluNkulu ingceku kaJehova watsho njalo kwaleke sokolo wathi nakayazi yonke lento abamane bemthola yena ingceku kaNkuluNkulu so ingceku kaNkuluNkulu leyo ke igqwetha lakhe selizile la confirm into ba indeed iclient yalo ifumene i-notice esuka kwiMadlanga Commission hayi Madlanga Commission hayi bafethu hayi kanti isibindi singaka abantu basithathaphi lo wayecingela into yoba elilizwe alizulunga ndiyafuna ukumbona esondela uba leliphi elilizwe wawusithi alizulunga lolunga ngenkani bafowethu lilizwe lelokhokho bethu hayi ndiyanixelela kawuba ngiphansi phezulu liyawuba upside down kodwa ukulunga liyawulunga.